wahisemo neza gukurikira Alphonse Sport TV nk'ibisanzwe ni new sport update. Gusa wowe nimba ari ubwa mbere dukurikiye gukora subscribe ndetse ibitekerezo bya muri comment birakenewe. Sekafa Kagame Cup ibintu birakomeye. Kapiteni wa Rayon Sport Kabange yatangaje ibyo yavuze, reka tubyumve mwiyumvire uko bimeze. Ntabwo iyo turi muri groupe tuganira umukinnyi wa adversaire, ahubwo tuganira ku ikipe tugiye gukina. Ibyo turi kuganira rero nk'abakinnyi ndetse n'ibyo mutoza tuganiriza no gukora amateka, icyo cya mbere. Ikindi cya kabiri no kudefanda iki gikombe kigasigara mu Rwanda. Icya gatatu no guha ibyishimo abakunzi bacu. Rero ku giti cyanjye cyo mbwira abakinnyi nuko ku giti cyacu natwe tugiye gukora amateka yacu, kandi mubirebye ubushobozi burahari kandi n'icyizere kirahari. Turi concentre ku ikipe tuzakina, kandi muri rusange navuga yuko ibyo tuganira byose ndetse muri groupe yaba morale yaba iki, nuko ku bwacu dufite impamvu imwe turwanira kuvuga ngo niba amateka aheruka gukorwa mu 1998 abenshi muri twe ntabwo bari bakavuka, hari nabo ari icyo gihe bavutse. Ni ukuvuga yuko twebwe generation nshyashya natwe twiteguye gukora amateka, natwe tugahindura ibihe, tukaba natwe twazandikwa mu bitabo bya Rayon Sport ndetse n'abanyarwanda ko twatwaye igikombe cya Sekafa. Navuga yuko byaduha morale ndetse na motivation idasanzwe, yaba ku ruhande rw'abakinnyi, ku bafana, kuri staff, kuri komite, kugira ngo n'ibindi byose bizabashe kugenda neza, kuko igikombe kimwe kibasha guhamagara ibindi. Niba rero amateka wenda nko kuri Rayon Day twarabashije kuyakuraho tukabasha gutwara igikombe cya Rayon Day bitari bisanzwe bibaho, tukaba twabasha no gutwara iki gikombe cya Sekafa, byaduha n'amahirwe muri shampiyona ndetse n'imikino nyafurika tugiye kwitegura, kuko cyane turi muri pre-season. Ariko niyo bitanakunda, twebwe turi focus ku byo turi gutozwa ndetse n'intego ziri imbere, kuko intego ntabwo ari ugutwara igikombe cya Sekafa bikahita birangira, ahubwo ni ukurushaho kwitegura neza kugira n'andi marushanwa azaza tuzabashe kwitwaramo neza. Murumva rero ko bitoroshye. Hanyuma umuvugizi w'abafana wa Seri nawe yatangaje, nawe reka twumve ibyo yatangaje, reka mwiyumvire. Ubutumwa bwa mbere, hari abari muri gahunda ya guma mu rugo bashyizemo n'ikipe yo muri Kenya yitwa Gor. Iyo guma mu rugo rero ntabwo ari itegeko, wahava nta kibazo, ukiye guma mu rugo ntabwo gutegeka kuhaguma nyine. Wava mu rugo mukaza mufunga abandi nta kibazo. Hanyuma nkabwira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ngo iyi niyo kipe mwifuzaga, nta n'impamvu y'uko ishobora gukina uri mu rugo. Ubu uri mu rugo ufite imirimo myinshi, kore ku buryo saa 10 iraza kuba yarangiye, ku buryo saa 9 uri kuba uri muri stade utaragura iryo ryaba ari ikosa ridasanzwe, kuko stade turi buze gukinamo ni stade ntoya cyane itakwirwamo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru. Aka kanya turi kuvugana rero, ubishoboye wese nibarwane n'amatike asigaye muri systeme kugira ngo bagura itike hakiri kare, kuko ngiye sinshyigikira umuntu uvuga ngo ndaza kuba nyigura ngeze ku muryango. Ntabwo bikunda ko ushobora kugeza kuri icyo gihe cyo ku muryango nyine amatike agihari. Hari uburyo ari ikintu kitari cyiza nabonye, usanga abantu bakoze umurongo munini cyane, ariko ugasanga umurongo munini cyane nturimo uragenda, kubera ko ku kigero cya 40% y'abantu bahagaze kuri uwo murongo bose bategereje kugura amatike. Ugasanga umuntu aracyari kurwana na systeme kandi asangiye kurwana nayo ari uko ahagaze ku murongo. Abantu nibagura amatike hakiri kare, that's one. Icya kabiri, abantu bagire no kuri stade hakiri kare, kuko hari match ebyiri uyu munsi. Hari match ya Gor Mahia n'ikipe ya Al Hilal. Iyi ni match nziza cyane yo kureba uko izindi kipe zose zatwaye ibikombe mu bihugu byabo. Haba Al Hilal yatwaye igikombe cya Onier hano ndetse no mu gihugu cya Sudan, hanyuma ugakira ikipe ya Gor Mahia nayo yatwaye igikombe cya shampiyona mu gihugu cya Kenya. Ni match nziza y'abashampiyona, ni match ya Champions League ubundi ije imbere. Abantu baze bareba iyo match, wagera muri stade saa 10 wareba iyo match, wagera muri stade saa 9 wareba iyo match, hanyuma ukaza no gukurikiza match ya Rayon Sport. Ikiza gihari nuko itike uri buze kugura
muri buze kuguha amahirwe yo kureba izi match zombi. murumva ko rwose abafana ba Rayon Sport barimo biriyamanta cyane, ariko ntibyarangiriye aha. Afande CDS yahise amusubiza ndetse byihuse cyane nk'umuafande, avuga uburyo rwose bamaze imyaka 2 baheka ikipe, avuga yuko ni nko kuvuga yuko bananiwe guheka ikipe, ubwo reka dutegereze ko biza kugenda. Ariko hagati aho yanavuze ati iyo kipe tuyifurije intsinzi, nk'umusportif yayifurije intsinzi, ariko anagamo akantu ko kuvuga yuko bamaze igihe bayiheka. Reka tuze kureba uburyo Rayon Sport iri buze kwitwara. Hanyuma APR FC nyuma yo kutishimira uburyo igikombe cyatanzwe cya shampiyona umwaka ushize, amatangazo ari hanze biravugwa yuko ishobora no kutitabira Super Cup, aho uyu mwaka bapanze amakipe ane, Rayon Sport, Kiyovu ndetse na Polisi hamwe na APR, bavuga yuko bashobora kutabyitabira kuko batigeze bagishwa inama. Reka tuze arebe uburyo bizagenda. Mwakoze cyane gukurikira Alphonse Sport TV.